We are here at a lovely restaurant and I'm with my client, the three of us, as we are celebrating our cum laude audit report for today's Global Gap audit. Congratulations to my client, I'm so proud of you. Happy to have your certificate. Enjoy your day, Estie Kotse. Ek is baie gelukkig en in my element. Soos julle kan sien, ek sit hier by 'n restaurant. Natuurlik saam met my kliënt en ons kom vier ons fantastiese audit uitslag wat ons vandag behaal het. Ek is in my hart baie verheug en baie bly. Kyk net hierdie mooi plek waar ons is. Geniet jou dag verder, Estie Kotse.